Ka Greta Solutions Training Academy ka Baytray Ringkat Pat ka Sarkar Meghalaya ka wan Rashpi ye ki free skills training bapher. Ki training ki bam dan kamban siu la ni yo ai. Ki jingmen toy ban yo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement. Ki jat courses ki badan hapo kani ka center ki long electrician, masonry, fast food, craft baker, bamboo furniture maker but kiway de. Scan yaki form link ba QR code le ni call menta ha uni un number nyo hunrio sao not khandai san nyo 7640957777. Hadin Armin Arsngi bawa kermen lengdo online benang senang air pakon Riboh district oleh siap peniap haka mit jong ka khatwai terik ujumang arjarar pesau haka wi kecika haka lenti senang air pakon ki bahia ngasem kilayo ban priang ya ka mediap jong te orang ba menta ka mit haka por prasiteng ye ka bajan ye tek bat ka por ka bau siap peniap haka mit jong sing sajan urang ba senang air pakon uba Michael Tongni oleh itu ba jing slam banwan ra ya ka met basa jong ba kermen lengdo online kalong nomor ke jingbom dan doktor ha civil hospital nompo ban pendap ya ke postmortem bad ha singi babut kata ha singi try lara ano sya negrims hospital Shillong nomor ke jingkwa jong ki bahayang ngasem ban pendap kloy ya ke postmortem bad ban yora kloy hayeng ya ke met bedangsa henry hang teiru kalalong kumju om syam lala aban le kloy kumta kalalong ke jinglenga jong ke senong thau khamtam ki bahayang ngasem ka kurim bad ki khon ki ti jongo de tat hadu kene janmit ke bamenta lala ban wan penpoi ya ka met badang sa jong ba kermen lengdo nong lain haka yung sa jong u ha airpokon Riboh district haka jingi keren bat urang ba senong airpokon ba Michael Tongni lengba ka telefon ulai tu ba on pendep ya ka jingle niam ba khadu ya ka met badang sa jong ba kermen lai sai ka singi bat on letep hau lum jing tep jong balang Presbyterian airpokon Shushu ulai tu ru ba ki bor pulit kila kem ya raju ubar jella ubala suba bodon kti hagini jing peniap yo ba kermen bat naga jingsim jing toket las ngothu ba te raju udon kti ban peniap yo ba kermen lengdo nong lai kumban syukdo khndiat ba te ubar jella yo bala tip kerteng kum raju ude batrei haka wai kedukan bam kabala tip kum ka RN Sharma Hotel kabaran hak senong airpokon Riboh district bat udi nang jela Assam nap da ka jing ka bedum ye hak bede bat ka kam sejujurnya ke bamen sau jang ubah kermen ni ya ben pendap ni kasih ilami na negrim hospital postmortem san beje san siteng ye bat ni lapoy hadu hayeng minta kalong san phalala si nakal yang jonga orang basnong na ikut play yekin ginong sosong kibla simenta kibla am sistem kana kan mit bat baro sisi yang kasih kumjuru kibla alik ngolam naduna negrim hospital hadu benda boy hayeng dengan ikut play jadi osi second osi insan ubala elek sistem ban am baro sisni harbede mereka kam ban pendap mereka kam jong iba ilet kerman lengdo jadi kublai kali sai second osi insan kublai sariti bat ilah pendap ini kam baro anda kasih bat ilah ai kopi si kopi sengi harbede mereka kasih sang menlong kenuksa kababha dalam pendap mereka kam harbede postmortem dengan IT no ya para yang nak kermen te nagal yang jong ni kedar barsnang ni ai kublai ti pada baro ban ru ke jingkrapan ha ju papor ha bedai ban lek on tem man pendap ya kamet yang i kermen nang do la sai ke sini kam long kar beje ban pendap bata balang presiden apakon dengan kapan ia ki kun samla yang kesnang ki nang song hi baro ko ini pemahaman yang renti ban ini kerja simsialang hak bude bat kena jingjia yang mbak kermen dengan kapat duk syaki sang balang bakar yang ka Riboh ki berok kawe ya ka ba kira ai bat kila nok sini yang ka ba kira ban ya pun bat ni barok sini mentaka sini bat haduk kan sini ya sini jingjam ini kapan ya ki sang balang barok ni yang so bahaya ti laga sinuan hak ni ka jipendap nak ya ibak kermen asai kesini dengan kat ia ki sang balang bakar kan dajer keteng ya kino kiseng dengan kan keseng balang barahi yang sampai ki bakinwan akan ada jenis mulam menlek pendap ya kemudian dong di
saya ke sini kerana begitu. Ya kubli sibun, kubli si hajar nak yang nadar bersama erpakon, ikut begini berlang si barok, tapi nak senang. Banyak mirinti lah saya ke sini. Berarti kan bahasa barok. Hawe day berkani ke jinjia, insan yang cekmat, mesin tidak nadar bersama. Hawe jinjia day berkapus macam, nang mana nanti napo. Bertani orang napo negrim. Nak yang dong second of the insan ila itu yang ni bah atas badang kapus macam tak sih tolong ke bapa kawa ni apa negeri hospital ka compare kates kum batas senang po kang kates ke bapa kawa ni tikna bah kan long ke ke bapa have di berarti ites banyak tu kembali kata next kan Malaysia ke sini bisa juga itu report bagaimana nomor baik kita sebarok tidak yang mendapat sesama untuk benda besar yang ini okey tes nanti baru saya tu inilah saksi bah ini raju lelek yang kam buat ulah dengti dan peniap yang langsung sedang jami harga jingga di perlok nanti di kumla pentip nanti bor dari cimi jangka polis department tu jumlah men aisyah clear aduk mentah dari kiong bik ba ulah pla kat to kat ni poin cila yo ba udan bentah kan ka dinglai kan kam nak yang baru bersenang di pendam jur ya uni khalak dai la sim no ya ga halade ya ka in dong ni nos sang jang ni da gawe ke so da gawe ke cia ga dingut yang kat jang di pendam jur ba ni IT ro ha ka bor ka an ba dia menlek kat kumkaan dan menlek ru istinang kam dah kubli sibun ramai kubli yiti patai Shushu hagine ke janmet namar ka jingsong khia halor ke jingja negalian jongi nong ilam jong ka seng HYC nong po circle lengbao presiden gene ke seng usomla Tony Shilla kila penram jur halor gene jingsha paniap jong upa kermen lengdo nong lain hau barjela ubala wansa hagine ke sinong tangkum nong bela hagate dukan bam baru bala not ban le ya kat ketiga kam usamla Tony Shilla long barang por sa por ki nong ilam jong seng kila jubu ya ke jingkentu ban sange kawan ra nong trei dagi barjela lada kata kam ka de ke baki brigla jong kila ban trei haga jugo por wala ong ru ba seng ka selej ban ya kendu ya superintendent of police ke district na ka banta ban kentu ya ki bor pulit ba ka an ka ban sasim ka de ban klain na ka banta u teu riu boman intap daga jing songkhia mensim daga jing song diao mensim kai ka pala pelong ni bagi long kumtaru kalong ba nakapor syakapor ngiju syak tambor nakawai kasngi syakawai kasngi ha kibar jela nginam ong tang hapo riboy district la nginam ong tang hapo kan ka nompo area ka jungi henry wat hapo ka bri nyong trap hi borok kawai ngimla kan klet lengba kilat patai por lengba ki social media per ngioi ba ki parado prosnam jungi kiju syak kta kti ki parado prosnam jungi ki ju syak le ben le kho bat ong tang kata henry ki parado prosnam jungi kisah simru wat ya kajing em kumbala ja hak kharwei trek ujemang arja absau hak tegesnong arpkan kumta na gila ji kumka choisi ngimla klem da panpau kata kajing song banyau klem kata kajing song diau kamen sim hak ba haba ki pardo ki prosnam jungi na kawai kapor ki ju sat tembor kumangi tip he na gila ji kumka choisi na kawai kapor ngiju yai keren ni ki perlu prosnam jungi keleng kabri nyu trap la dei hari boy hajain tia hills lane hawas kasil lane hagino kena benta juga bri nyu trap ye bro boy bangin yai tengkan lane bangin yai adakar bangin long ki bahusiar hagbi dei ki barjala ki bon ri tengan apo kabri nyu trap henry kai ka bangi kwa manong ka message ka ba clear kalong syabaro ba kat badang mi kisngi kat ba ki kenun sing balang om tangga chwasi henry kiwi ru kinhon sing balang nagawe kapor syakawe kapor ki yai syakmat baniada ya kabri unyu trap baniada ya kendo ka siap baniada na jingwan buhai snong lane ka jingwan keni kapiang ja jong ki bru ki banabar ka jala ki bangim la pentip kide ki bana bangim nom la ru pentik na ba kide ki bru ki bana henry kine kilas dang pen ibor nagawe kapor syakawe kapor hadu bala syem ya ka jingim jong we ni kirang ba bala dan nyomut ki khon apa snong arpukan ngi kum ki khun samla ngi kum ki pradukhat jongari ba gajai benreu ngimla sisa kham da jaumat
ngimla sisa klam da thang kamen sem kat no tam lele ya ki bahing ba sem la ne kat no tam lele ya ga inga sem jom une orang ba ya kalok ba ki khon udan nyongut ki khon ya kalok ka ba une orang ba ude ma u ba haban psa ban ptia ya ga inga sem ude ma u ban hab ai khau ai ja ai jur ya ga inga sem henry menta haba une u barjala ko ba ngila yo iling ba gilap ti khobor bala sini u raju menta ula shimno ya ga jingem jong ne orang ba ban mano ban kikli ya kane ka kam mano ban kikli ya ka ying sam macam ki kumta lingba kane ka message ikwa lingba kane laptai ko por ikwa ban pausai ba ngi kum ka kan hun sing balang da chwaisi hapo ka Riboy district hapo kanong po circle ngi pan pausai ba dalele ngim skong tenat ya kino ki bro ki bawanra ki bro ki banabar jong ka jala wan bu lane ban long ki gum kita ki noirap lane ki nong tre ha ki dukan sha ki jaga tre lare ha ki ki benta naka por hi ju maham naka por hi ju ong ya ki kontraktor lane naka por hi ju ong ya ki bro ki baju aikam pa kham penduna kam syam lamut ban ong batang kita ki balayo ya kaneka labor certificate na po ke labor department kala biang ya ki bakin long kita ki balayo ya po kari unyo trap hebro away rengi kum kai chwasi i krenshai batang ka labor certificate ka nampat la ban penlong responsibility lara jakum kini ki jing ja po ka imlang kasalang kat badan mi kiski kat badang mi kipor kini ki jai kada klau kilas tang ban lehe halaka bri unyo trap jongi haka ri ke jongi haka snong ka thau jongi kini ki kada klau menta kim sham tingso wat ki bru snong bru thau kim sham tingso lese wat ki bor nong penya jong ka snong ka thau la ki bor ki bahalo la ki seng bhalang la kino ki kanhun hanre kilas tang ban lehe wat kilas tang wat ban ktakti la ne wat berjrong kti la ne wat ban shim ya ka jigim kumala shim yo ne ba karmen ba nyot ki khun hangte po snong ka kon hawan nakilang ji kum kasang HYC yedon rangkat bat ka ying kasam kila don hapring ka jing thang gamen sem ka jing pang ga donot gamen sem ka jongki namar dai tang une orang ba bosa ba pdia ya ka ying kasam ka jongki henry haba une bar jalam taula shimno ya ka jing em jong une orang ba mano pat ben biang ki sem ka jongki kum kupa badan yang ta jikit kli ya la ki khon ki ba ya la ka ying kasam henry une bar jala ubangim tip jaga trais nong kajong u bangim tip uwan na dari tang u basla suwan bela apo kas nong tau kas nong erpukon ula susim no ya kana jing em jong ne orang ba ngi don rangkat ba pi kum ka kaing kasem wat hoi wat lapidan apa deng jing sosi ketang wat lapidan ta jing diaw men sim haringi kermas kam u bana jero mon ai jing pentengan ya pi ya kaing kasem jong pi henry ka bagi kwa man keren pat ha pukut kolong ba ngi kerpat mentang haban kerpat ada jing soret kum kiseng bahalang ya pi kinong ilam snong ya pi ki ngano ya pi ki ingkong selangmat ki baju melin ban kamai spa ban penbiang ilade tang na da ki barjala ki ba ki juwan sangane ga bri ka nyu ha ka bri ka nyutra pajunge teng ko ba ga ong ko ba ong mene ba tangling ba kini ki barjala ngihap ni kendo war ki parakasi tehenre lada menta ubar jala usim jaga jingim jong parakasi hato kita ki baju melin male umta hato kin minam sekmat kumta ngi penrem jur ya ka gaba kini ki ya ka gaba la jumlin baros kata pan songubhai ki bar jala ban wanra saka bri unyo trap saka dongri boy ke jongi man pentre haki kam ba pher la de ki dukan sha la de haki kam kontrak haki kam simen la haki no ki benta ngi gum keseng malang HWC na kalem ji gum ka HWC ngi penrem jur kam syam lamot ban ong batang ba pila biang ya ki certificate jumpi ke ba pila yo na po ka labor department kamut kata kampat biang namar la da pila yo ya kana labor certificate na po ka labor department henry la da ja kum ba la ja hapo ka snong erpakon kumba une ubar jala la syam ya kana ka jingem jong ne u pardo pasna ma jingi mano ban kit kli de ka sarkar ka ban kit kli de ta kada ba ka seng barabor ka juong ba ya ki kam ki jam ki badangla upara kasi ai so ai ki kam syam lamut ong tanggal biang ki kor isla la biang ya ki na uta juki kai ka belaji ameta kum ta ngim kwa ban penhe ya kana kam ngim kwa ban penjerong ya kana kam
Henry ngi layo jing tip bana kalian ka police department jong kari boy ki layo pan kem ya we na ki badan kti hakmat bar ki layo jing tip ro rengkat ka jing kti lang bar ki we pan nisanya ha ka police department bagi keturu ya ka police department ba kin pensitam kumba pensitam ya ki paradok prasnam ki ba phila susuba ya ki bala peniap ya ki barjala kumta ngi ketu ya pi ba le ye bat pensitam da ba teng namar gila tip syai ba de une bala peniap ya unu paradok prasnam ka jungi bat nagalang jungi pasang ngi kan syai ngi don rekat bat ka snong ka thau ngi don rekat ru bat ka ing sem bat nagalang jungi kanong kut tang hane ka e ga ba ka snong ka thau na ni kinong ilam snong nong ilam thau kin sim de ka senjam nang ne shkmat ngi kum ka sang HYC ngi penpau ba ngin yai mi shkmat mani dorkat bat ka snong ka thau kamut ba tambang ilami ngin penmi kino ki bakta ya ki melangga salam re ngi don hasanda kadar bar snong ina senda bali ngasam kada ada gajing kwa nak yang ka HYC re ngi penrempat ya ki bakum kini jingja ki ba barjala lostang ban yu nakli ya ki paradok persam singi ki badan keleng kabri unyo trap news kim te haga jo kaporu nakaliam jongi kum ki noilam jongka HYC hapo ribo district kum juru napo ka nompo circle ngilaya punya karan bangin sa limiru siki bor ki bahalor bangin ya kan halor ko bede bukan ga benta ba kidai ban simkhia ba kidai banda simkhia ha bede bukan ga jingjia kanang ba kiwe kinom yo lat la de kiwe kinom yo lenti ya ko bakum kene jinja ko bangal kram manage khamat ba lada kita ki khasi jongi ki syakam tang ba susuba kane yu ya kene ki barjala ki bla kini ki barjala ki bangal adaptive syai ba dai maki badan kti ko bangal tip te kumta tang ne juga sengin sai kendu ya SP jong negara boy district la ne wat ki bori ba halor lu ba bor ba halor ru ba kini ya budin la kini ya simkhia bar kin penistam kat kum ka an ya kini ke badan kti kini ki barjala ko yo bala sim ya kene jing em jong ne ko paradok prasam jingi hak te isnong arpukan. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in.